Ka Saint Mary's Higher Secondary School Rangblang kan rakhe ya ka Golden Jubilee mentaus nem arjar arsan. Bat hakane ka jing rakhe ka Golden Jubilee en penelekai da kalau kidro bat kindon rosibun ki wai pat ki jing lekai ha katai kasngi bat nakabanta kalau kidro ka Saint Mary Higher Secondary School kan ai da ka brand new alto kiten ya unong job banekong na kane kalau kidro batla de banlay say ya kane ka brand new alto kiten na po showroom rani motor te ya kane kali an ai nakabanta unong job banekong haka first prize ha kane kalau kidro ka bahab ka kapra tarik bane wichpeu arya psan ha ka ba an penyaj ya kane ka Golden Jubilee da ka Saint Mary's Higher Secondary School Rangblang ka ba an penlong hang tay po Saint Mary's Mini Stadium Rangblang hakaba ya unong job banekong hakane kalau kidro on ai da kaneka brand new alto kiten lane da pisa ka bosyong dor lailak tangka hakaba katarikan long haka kapra tarik mantau panai bachpau ane apsan bat kapor ban panele ya lekai kane kalau kidro kan long kapor saw janmit bat kador jeng tiket jeng kane kalau kidro kan long tang cispa tangka kawai tiket bat lada pikwa ban tidak kakai suruh pila ban yo barada pikwa ban siu jipe lane online suruh pila ban lai ya kata anda kawa pila ban call ha une number malai harum pra lain yo not saw lain not ru khandai ba sa uwe pat pra not way saw khandai pra san khandai nyo sa uwe pat pra nyo san pra saw not iwe dan mentatung ini pek ia kene kali ke badan sudah say nak bentaya ban IAP hakane kalau kidro hakate ka karpra tarik banai bicpau dia pesan hak por saw jajan mit dan mentang ini pek ia kene video hadu benakut dengan karpa di PUI bro kita pek kene video ba pisumha banai don mentalem hakane ka jingrakhe kene ka Golden Jubilee arjar pesan nak bentakan ka Saint Mary's Higher Secondary School Rangblang dengan kerpat di PUI bro kenteh bersenrang samla barang ba bangina snok tilang bangina don metalang hakane kajing rakhe iya kane ka Golden Jubilee arjar pesan de menta tu ne ya no sakmat da ka bangina page no iya kane ka video hadu bandakut bangini i iya kidor jong ka kali barang sudap sai nak benta jong pi ban penelekai hakate ka karpra tarik nak benta ka lokidro School Saint Higher Secondary School Rangblang minta kasih kepada makia usul juga kailan bro salong haka kapra tarik jung tau benai kunci hap Saint Mary's Higher Secondary School Mini Stadium ki minta kasih di danangnya kusum di lawan pendiang nak minta kasih sini pakai juga kai ya kalau bro mengilaplin mengilaplay bah ka first prize kan dia jadi ka brand new auto kiten lani lada fitre kan dia kaliu ngin ai da ka bisa cash prize ka balayak tingkang di mentang pun krek na dong sedang berkerja lekai kan lombek ha kati gasi kat patrik benai dispose na marja rapsan pat ka por kan lombek hek ha ka por sabuji bat muncul pun mau harti gasi kat patrik kan don kerja lekai final football atau gasi de hak por sabuji ini pa ninyo pan penilai kai tik ya kati kalau itu di nak kai di price di bakam siden tu nak kalian jong ke school kalau penkrek secak kalau ada bu lupa kalau ada mang lupa di ngangit ba baru bisi mentah ya kali kalau itu kalau di sini betul ada tik tiket so bari sumareki WhatsApp pe kerto sini nomor hak di sini yang I live di watara kimuan poe di sini bu ya sampai ke mobile bukti nomor kapor nonci mi price kan de live to free di mangit batang ini di macai nak kalian jong ni diberi pay ya ketika kalau terus di sini di kublish pun sesi mentalem ya kan kalau terus jong ke school jong ke Saint Mary's Higher Secondary School Rangblang kublish pun